Deputy CEM ke KHEDC ubak pencingan NCM hene kesengi ulai thu bikiladon bon baha kishnong ke belapha jingtho shaka district council baki kwa bandon no shaka wipat ke constituency ha ke MDC na ke benta ke jingsuk ha ke kawan. Deputy CEM ula ongru beminta ke lathau de ke delimitation committee na ke benta banyak chakmat ia ke kam. Kendiat gini gi net singi ladon gi parlok lagi media berpunya ngaju di berka jing pihak ya ki konstitusi ne ka bagi ongka limitation na tapi kan mau bah harus nem arjar khat lai hadin bagi ka tu ni snong kila ai ka jing tho acha council padon kam na ka bentaban rearrange i snong aki konstitusi baper ka isi jongi haki ki kendiat benai kalau ya pedang bun ki jing tho na ki snong baper kumbai nuksa ka sinong mau ko ma ka bahapa po ka ramrai simship ka ba kikwa ban wanno ha ko kata ki haba ka nong stoy kikwa ban rungno ha ka ramrai nang tambi tang kata ki babun ki nang betho cha ka council kasinong ksea kolong kabahaba jur kata hapo pariong authorization ikwa ban donno hanung stoin namar ba ka kham suk hamjan kali kawan nangta kasinong mau patru kabapitip ba ka monglai la he ha kumbasan ko hajar tamne duna kabagi kwa la kumnu ban kai bayajan ba ka pentorung kra kabumur ki kwa ban donaga mau kar pentorung kra nangta kasinong marngoru kabahaba ka pariong authorization yung kumnu ka kham suk yang ibarka nong stoin nangta kasinong nong dom light milang kaneru ka ba bandon no nong stoin pan flight naka authorization bon kiwi kasinong kibagilat ho syaka district council bakin kwa bandon no nagawi kunsi sagawi ka konstitusi nagalang isi halor kani ka kam hadin bagi layo ikini ki jingtho ki jingkerpat nagi sinong baper ngila follow ka proses kar ka bangila le husne marjar khatlai ha ka bangi don kam ban constitute ya ka delimitation committee di ban constitute ka delimitation committee don kam ya ka konsen ya ka approval jongu gubernur na kalian jongi haka arpundutrik jongu benai September ya tho sha ka discouncil affair bahkan pan ya ka approval no gubernur bangin constitute ya ka delimitation committee but misalnya bau gubernur haka arfu pratrik haka arfutrik jongu benai Oktober gubernur ula approve ban ai bor yangi executive committee bangin constitute dia ka delimitation committee pat na kaliang jongi nama kapor la nang estate klempen slam haka arutrik hi ka isi kala notify kala constitute ya ka committee ka bagi ongka delimitation committee ka ba kentup iba Dr. S. Karsimli retired George Kumu chairman jongkanika delimitation committee nangta secretary Mr. M. Kharkran retired secretary juga KHDC. Kita khot kilong Dr. SL Marbanyang XMLA kong R Marbo retired school teachers badi Dr. DRL Nongai Professor Department of Khasi Hanehu. Bat nakalang jungi nilai bor haki bakin sina yaki rules ni guidelines bakin ya chakmat ban proceed ahead hajinya dei barka
jing prepared ya ka limitation arjar limitation juga ni ka snam di nilai baru iki ba kin habbu hagi public domain iki nu ki jing mut bar kum juru na ka benda bakin pondok gi hearing haki jaka badun kam bat ban sim ru iki jimut jung kisnong jung ki paima bat ban somit ya report hangi kloi kat bala bat kini kan sasang tai kam no chai chai bat kini ki jing tho ki bangi yo bar chakat taru ki ba address house siam na ka banta ban include na ka wi ka konsumsi ngin sa forward load siaka dimension committee bahkan lihat ya kaba don kam tinag lang ka isi ngin abi ka report jung ki abai dei bakanika communication dengan kesenam. Ini kelompok time frame time main yaki. Ini orang yaki bagian submit address ngin shani aru akan start dongka implementation committee. Kumdu kin prepare nomor ba. Kumbalong akan senam arja khatlai. Kamda simport han. Tang katu ni brai lala pun pendep. Dengan iskem baga implementation committee kan sah ajing mun ini. Bak sebab lah dah kena ka implementation committee kalau pendep dia kena kam. Ban pihak ikai konstitusi nak pendek seperti itu tinggal kita kena buat. Atau kan dari kamu hari ke election MDC ke pemerintahan kan dari kamu hari ke election MDC ke bantuan. Kasyong hak report, pada report keluar kat bala. Let's say kalau menteri kamu akan ka election. Bila kaslam let's say kalau menteri kamu hadir dulu. Babak kan klik isnong ki ba patch team taban. Labun television. Approximately kena ya tra. Tu ba sipo ka television. Bak sekolah long kau suko. Nak ini konstitusi ke mana dengan pokok. Diskusi kita konstitusi ke bon tam ke yang buat. Buat konstitusi ke buduna tam ke yang buat. Dambak lang ka buntam ka di maulai. Ka baritam dambak lang ka di galaban. Iba dontang hendak. Tapi kata ngomong ban confirm right now. Tentang galaban ka di gawai. Wa kamu harapan tuan ni ru karit hi. Kan nyu hajar. Kiki tagi kriteria mentang-mentang ini ki senong ki bakwa kan. Jangan nak koi konstitusi, koi konstitusi. Kriteria ngatrai kan ka dimension committee kan sa frame ya ki kriteria. Si menta konstitusi ka bun 5 tahun habanat jos bagi we. Si ka geographical condition jongki kamnya hap su bar ka we pat ka konstitusi nomor ka lek kawan kan kham sitom ni ki. Kung kita ki but let's say kata ke nyong ba ka syong ru hakat ni kat kum ga guideline ka bagi staff kini ki dimension committee